buat kita propeller jasanya. Gua ya pocong. Oh, yang mesti digondol doang ku pocong. Oh, tinggal aja salaman enak sama pelor jasa. Ya es bae deh. Oh, Ya udah kasong bela. lu bakanan dia. Ayo. Ih, budak kamara ananya. Apa hari es kene itu gara kerputing. Apa di saung? Selain kasong bola. Mana nih kanan jadi jukut anak digugut ku dia. Bego. Itu neangan maksudnya mah ke mana ta? Jangan di mana jauh kanan di dia mah. Berarti itu rasa naing mah. Pas nungguan budak bel. Oh, mesti dia bela. Gue dari ya aing aneh-aneh lembur. Mah di dia. Mesti dipelan gede. Dikela. Oh. Dia kerputing kumaha. Beneran baik. Kaget aing dong es. Dia mah es bae ji. Coba aja. Mah hari jangan ngantuk aing. Emang dari kerputing lompatan. Oh lah, kan memang barber dia es bae. Blok jasa hesna. Untung bae dia tuh digondol pocong kerputing. Oh aing udah es kaget aing. Ah, Lu, kurang neang budak lagi ta. Ayo. Eta kerputing beneran apa bohongannya? nyaho aing. Ya aing lah parusing aing pugung mah. Naon meureun eta? Aya bae. Kemana nih si oplet terus ngolong. Lah, ketemu budaknya. Yo, jing aing suka sapuan lah. Ayo. Oi, lu. Pet. Udah. Kami maneangan harus main di dia. Bukan kan nungguan dia, plet nih si dia lu. Terus dia kerpeting kumaha eta? Begejas dengan aing kaget aing udah nges. Ih, makhluk namun eta. Kemarin mun penting urang selidiki. Oh geus hayu. Teh nungguan si Ruyuk bae manehna wanian. Oh bener. Oh geus. Tanya si Ruyuk. Naon jing? Yuk kami ngelidiki pocong nuker peuting. Pocong naon jing? Ih, ya eta mah putih meja aing. Oh, dia ngajarin kami baik. Atuh dia mah jing ngaruhna jeung molor we, meureun bae batu malah lompatan dia mah molor we. Bahar ngatuk mah. Ih, geus lah aing ngising lah yo. Wah. Yang bareng lege. Nah, aing gua ide yo. Mau ngajalan suruh we ayo. Ayo geus, Bro. Bagus eta, bagus bro. Aing geus, ayo. Kita budak kenaan obat amat teh. Pengen di Parawan gitu keur mandi. Itulah samperan. Hoi, kenaon dari ya? Kurang suruh sampai si Ruyuk yuk. Ayo. Ayo. Ah, ayo mengilukan bala.
Woi, Pak Agong. Woi. Bangsat dia gerak, woi dia. Gerak woi ke pendak dia.